Danas pravim katajef, odnosno arapske palačinke. Ja ovdje imam mlijeko u koje sam već dodala griz. Zatim ću dodati brašno, prašak za pecivo i kvasac. Sve to izmiješamo i smjesa treba da bude onako kao za palačinke, ni previše gusta, ni previše rijetka. Palačinke pečemo samo sa jedne strane na srednje jakoj vatri. Ja ovdje imam mjerilicu od 80 ml, tako da dobijem palačinak neke srednje veličine. Ja ću poslije da ga punim aštom, tako da ne trebaju da budu previše mali. Kao što sam već rekla, palačinke pečemo samo sa jedne strane i to izgleda ovako, a sa druge izgledaju ovako. Ja ih uvijek zatvorim do pola i onda dodajem aštu. Vi naravno možete da dodate aštu i da kompletno zatvorite. Međutim, tradicionalni recept je ovakav. Za aštu recept imate u drugom videu, a možete također da ih punite i orasima i cimetom ili nutelom ako vam se više sviđa, ali kao što rekoh, ovo je tradicionalna verzija. Kad smo napunili palačinak, utapkamo ga ovako u pistacije. Ja imam ovdje sitno nasickane pistacije. Vi možete da koristite i orahe i poslužite to sa sirupom od vode i šećera. Inače, kad se jedu, umače se u sirup.